kişemizde Tatarman'ın akış yoluna kütərişi көрнекле композитор Фасил Ахматовқа bağışlanan. Fasil abi bilen 71 yılda beri bırakırdım. Do нашей эры деп отырған. Ondan bu bizge zatçılarga гармонии. Yani Razıydı selam. Men seni kıyaşlıkım bilen kutlayım. Şu ayda durup kıya. Şundan keyif biterler biter. O şu vaxtda kişiye ruh berge, keyif biterge her vaxt atılıp duraydı. Şunday kişiyle hani hazır sağınabız. Ama niçin bugün bunu söyleyettim. Erini de oturan. Eğer de Fasil bir halkının Fasil Ahmatov şekilde kompozitör olsa, onun yubilyaların, onun kişilerin opera tiyatrlarında, zor tiyatrlarda, zor zallarda, şovlatıp, gürletip, il jetekçileri, respublik jetekçileri katlaşında ötkərlər idi. Önemli 5-ci günüyle Parij'den qayıtdım, Fransa'da oldum. Fransa'nın başkası, Parij, dünyanın başkası diye atağanları 19. asırlarda. Raul Bukharayev'in kişisinin Parij üzerindeki Rusya'nın medeniyet üzerinde şu xatlı zorla ötkərdiler. Onda Tatar zilçiler zirvalı, Sankt-Peterburg'dan, Kazan'dan kelgan Tatar zilçilari. Tatar zirvalarını Fransızlar ayağa turib pul çavaşıga qarşı aldılar. Bizga münasebet dünyadan aşağı tugul. Emelki bizim o'zimizga, o'zimiz münasebet şunu deyman. Biz o'zimizning qadrimizni albatta o'zimiz bilmaymiz. O'z qadrini o'zi bilmagan kishini bir kundan qadrini chetdan kelib bilmaydi. Shunga bizga eng birinchi shartda o'z qadrimizni o'zimiz bilgan, o'zimizning kishilarimizni shunday asl zotlarimizning qadrini bilgan o'rganishga vaqt yetgandir. Бүгінгі күнде Қазан Дәулет консерваториясында татар тілі юк, татар мәдәнияттен ваз кешті консерватория деген фикерлер яңгырый. Һәм менә бу Фасил Әхмәтовка багышланган кичә шушы фикерләргә җавап булып яңгырады дип уйлыйм. Татар теле бар, татар әдәбияты бар. Студентлар татар композиторларының әсәрләрен өйрәнә, бәлки ул чыннан да җитәрлек дәрәҗәдә түгелдер, ләкин татар мәдәниятенә игътибар юк түгел. Бүгенге көндә менә Разил Вәлиев та әйтеп китте, Фасил Әхмәтов кебек композиторларның, алар безнең композиторлар бармак белән генә санарлык. Аларның истәлеген ераккарак яңгыратасы иде. Шуннан да опера театрларында, зур концерт залларында истәлекле шундый кичәләр